Narampiti pengalata dan kurangi maka dah. Qalila min ibadi syakur. Cik dia menjadi aku syukur. Itu narupa hulu ta Sayyidina Umar. Angka pak dawangan na. Ina pura masam pajak na baca ni. Kanjak terbaca ya. Kata dia nama tanah aku pengalata lah. Dia nama tanah aku tamatana. Aja na tataja ngi matan aku tahu. Tahu matan lagi dia na matan apalagi aku tahu leh. Iriolo. Time ba macam mak beli. Ya maka koi namo jari-jari macam tu mak beli. Upana na ipajak na ijari nyawa na tamatoi lebih-lebih pa ko. Walatan haruma aja tu mugerai. Wa kullahuma qaulan karima, tapi ikumi mak bicara pekanjaki betul mi berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Taparhati kamu Pak. Ikon kana anak caruwa yang itamatonna. Si bawang kana anak magala jampang itamatonna, taparhati kang carana pungalak tanam lingi dali, pasti si salah. Jadi ikon kaja jamaat tas naka atau isi salah, isi naka isi salah, isi najama, isi dina tuju. Suruh ki joma pikir-pikir. Nulit tu madura ka ki kutamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina tama-tama lak bingko king hadire andrenge sila surah malak bingko kai hadire pada syukur ki maraja mapuji tamak gangka di sisi araja kuasa na puang Allah Ta'ala nasaba rilalana Yesu buewe pada angka mana ki itu nawiri puang Allah Ta'ala pamasi maraja. Na yero pamasi maraja yero angka nawiringi puang Allah Ta'ala na kesempatan we na asangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega tahu dia sadari. Nah sebab maka dia Nabi nikmatani magyunum fihi ma katsirum minan nas. Angka kedua pamasi maraja iweringi taulinoi. Tetapi maga tiga taulino dia nasadari. Jadi yang kedua pamasi maraja nasa Nabi iweringi taulinoi tapi megalak dak taulino dia nasadari. Agaro maka dia Nabi as-sihhatu wal faragu. Adi singange si bawa kesempatan. Jadi ro adi singange si bawa kesempatan pe Pak Ibu pamasi maraja tu nawiriki pung Allah Ta'ala. Madi singi itu talau masigi Neritoki kesempatan pung Allah Ta'ala tu datu dah meringkalinga pamasi bato tu itu. Tapi makanya Nabi Tayyiro dua hero migala ada mau putu tahu dia nasadari. Aga pas sabarana na dia nasadari tahu biasir dua pamasi meraja. Isa dikoyak rana-rana pas sabarana sebab ia itu tahu sisa. Sisa mi detona aku manang sisa. Ia mana itu nasa pamasi, ia mana seni tapak kita mata. Kega pamasi mana seni tapak kita mata, perang-perang. Ikon kata umaka kanja bulana, mana sairita, nasa. Na pamega tu maka do, kanja na bulana yan. Makotoro kon kata mangoto kanja.
Betul itu tasik dia miliar. Oi, kanja foto nasa yano. Si DM. Mana sapita, mana sa. Tetapi angka pala bimana sana ya rupa angka. Jabatan. Oi, iko pa Jawa mana sapita. Pada na bupati. Oi, mana serita. Teo na sana ri tero jabatan pak. Ia ramalangi we. Angka onri lau buka bersama. Aja no pau iro kampung ina sebab isotik. Mi tahu kasa di kau pau. Nah gasan ya. Nasalah pahat tau. Tapi aja na pau kampung na. Coba na diga paso ting pau kampung na. Yang kasih di daerah kusidrap pulau ibu kebersama. Iyempe lau ka ana sabah kebetulan ia ronrong ibu kebersama di tu mobil lah ada pulun ro ku macar matarui. Ia rawati angka bantuan Basnas mi salurkan. Apa angka tu bantuan Basnas ia Ramalangi tak dua sih di desa kelurahan sakak pemberdayaan. Nilainya itu kurang lebih 650 juta semua sesidra. Lau kak aku, ia naruh bantuan iro, mina serah ke Pak Bupati, jadi yang ke Pak Bupati kuro, tubuh kebersama. Iro letuku no kuro onrongi, lau parkir ni otoku, persis makanya na parkir na otoku, tapang ketoni Pak Bupati pilih lautang. Oi, tenang ke Pak Bupati, watitai memak tahu. Ia mana itu Satpol PP Wisiwawa polisi. Ay, sibuk matahang. Sibuk. Singkat cerita, angka nak macawi ukuran ibu kebersama, angka tu ni Pak Bupati no boleh kotuna. Jadi si tinro kak Pak Bupati tama. Pak Bupati ulu yang mungkin Pak Bupati irwatun tama kasih Pak Bupati. Oi, angka mana tayo makapuluh mewe majama Pak Bupati. Pak Bupati mina jamak diksi ana jamak kak. Tita Pak Nasana pita jabatan. Maka roti kila lawi kasih tahu jamak matoka iya. Jadi itu jabatan makan sapita makan. Tetapi ke pasibanding jabatan siba di singang Pak Du. Matan yang kena di singang. Apa angka sawa aku biasa mancaji pajaba. Matangangi manjaba tak pernah kena ringan. Itu kapisiwa lewat akal. Maka ada istilah anggota ai mamulai polo cacana putro na punggawai. Tepai. Itu kesehatan lebih tinggi nilainya daripada jabatan. Makotor matan reti angka na adi singai daripada orang perang. Maka dia yang diurut Prof. Nasaruddin Umar. Buat apa rumah mewah? Kalau rumah itu hanya seperti rumah sakit. Rumah mewah rasa rumah sakit. Bayangkan. Maka tersat di kumafir. Di bola kanja. Nama lasa manang ilalang isana. Angka nama lasa pisina. Angka nama lasa otakna. Bayi ni si bawa lah kece si coco asoni mapangiwang. Mak du parupa lah sana, ang kena penyakit jiwa, ang katuna kena lasa batakali. Nauzubillah. Maka itu yang Prof. Nasar, apa gunanya mobil mewah kalau mobil itu hanya seperti ambulans? Bayangkan, rumah mewah, mobil mewah rasa ambulans. Maka ambulans saja lari, cai sambung. Jadi syukur ki, komedisi ki. Oi, pamas lopo itu nering pengalatan. Iyo koto madising. Nato buka. Oi, namo pa kadapi cola dami yan res sibawa ipasibana andri malunra mana totam koto madising. Apalagi ko irna pe cola dang ipasigaru at timano.
Marasa. Tapi kau tu malasa dia gaga. Kata malasa biasa lo irito ke rumah sakit. Ibawa si kapur. May pandre si kapur nak kalau cecah. Mak kita cecah nak kalau mapai. Mana kasih kapur mapai. Kau tu malasa. Gaga. Kesempatan itu pak masih batau tu nawiri kipung Allah Ta'ala. Kesempatan maring kelingi makanya Nabi ta huduru majelis alim khairun min salati alfi rakaat. Hadiri kisi di majelis ilmu masarolab bi apalana na yukutu masam pajasun na sisa burakan. Tapi maka tu kata hindari pacarama. Torina sapa mirula matra dia pacaramana nama kesijak apa aja. Kesempatan ini Pak Ibu, kesempatan. Kesempatan tamai ramalang, luar biasa. Kembali bola aku siwan nimero na tama ramalang na tato bandera putih. Na podaro kasi anak-anak na kadata duka mandre subuh. Mila ita du mandre subuh, moto mita de noto te mau na anak sunan subuh, moto ima pemada. Sampin na yero tangana ramalang, sampin na siyero ang kasi tato bandera putih, sampin na mo bola ka. Syukur kesempatan itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kesempatan tur libu na tanah. Jadi pada syukur inilah yang paling penting untuk kita syukur. Nah, itu na tu tahu syukur ijanci ku Allah Ta'ala. Apa aja itu pun Allah Ta'ala na puji mak janci. Puji. Nah, jadi kong ketahu na puji mak janci. Sifat na tepung Allah Ta'ala na pusipa asalang na papulimi janci na. Yemi ko magala ima janci. Lele mitala itala janci na de na papuli janci na. Tanya sifat na pung Allah Ta'ala, sifat na iblis. Nah, itu pun Allah Ta'ala magala mak janci. Na papuli janci na. Salah sidina janci na ku tahu suka. La in syakartum la zidannakum. Nigi syukur ki pamaseku pasti utambayan. Kita syukur ki pamas. Tetapi narampete pengalata dan kurangi maka dah qalila min ibadi syakur. Cek dem je itu ataku syukur. Itu narupa ulut Sayyidina Umar. Angka pak daungan na. Ina pura masam paja na baca ni kanjak terbaca ya. Maka dia pak dong pengulut senang, Rabbi habli minal qalil. Puang tepat tama ka ilna golongan na tau cek de. Kira tahu syukur. Pertanyaannya agak ya syukur. Agak ya syukur. Nah, itu sifat syukur. Angka kira-kira kumiyala. Padanan katanya dalam bahasa Bugis, angka bahasa repe-repe itu. Bicara lagi, macam-matana. Macam-matana. Ia nak tahu dia nama macam-matana. Ayah nak takut tanai, maka nama macam syukur. Dia nama macam syukur. Apa angka memang topa atau dia juga agak tanak nairita. Ibantu. Weh, biasa-biasa. Engkau ya urun tu. Selama mancaji pimpinan Basnas kak. Wah, megala ada ni urun tu tahu makor. Salah sidinang kacontoh. Engkau tahu biasa ibangu ngak bola. Pak. Iro idi masihnya we mitai. Bola. Raba-raba manu je nunroi marana. Pura ibangu ngak bola. Resmikan ni bola. Iya ni mak jamak. Tuan salam mak bola ta. Aga maga modelik na makol. Kedua tanah tu mak kena terima kasih. Weh, tahu pagai. Yang kami matu tu tahu digata nana. Itu dia nama macam terima kasih. Tahu dia nama macam tanah. Magar wasangit tanah tu mak kena terima kasih pak. Iya roro tahu ero. Tabayangkan iro ko tumak bangu bola ka lay solang lay agasan na iro bolero lay rutung
Melo layala si di balo-balo na naipake, pak kebetulan kurang balo-balo na tukangi, mempak baliwi tukang apa? Taliwi. Tepai. Tahu pagai? Taliwat tong. Jadi kami tu dia nak macam sukru. Dia nak macam matan. Sini tahu surah salah konkret. Nah, ia kotomelo macam sukuru, tomi matana minimal ang kedua perlu malak dak yon re matana. Dua. Ia koye na dua dia nerul lewe. Labi-labi pasti sai. Ke karo. Maka dia pungalata dalam kurangi. Anishkurli. Sukuru koko ya. Wali-wali daika. Anrange tahu dua perjanjian. Ia na standar na sukuru Ia koye dia nule jamai tahu labi-labi pasti sai. Ia kong kato dia na matana ku pungalata la. Dia na matana ku tomatona. Aja na tataja ngi matana ku tahu. Tahu matana lagi dia na matana apalagi ku tahu leh. Yang pertama. Kotoi magur sukuru, kotoi macam matana nomor si di yonri matana pungala taala. Peko cara matana ku pungala taala. Nah, wadi tu magur ko si di riwayat, yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat as-suwanni min lautoba tu Nabi ta. As-suwanni min lautoba. Angka hadis sampai maka dia Nabi tamilau toba kaminan riawana akapitu pulo sesusiuni. Angka to maka akasiratu. Malang ka hadis uruntu okelah na tafsir Iko icarmati iro hadis ero lebih dari 100. Apa angka hadis uruntu okelah na tafsir maka dai baini na Nabi ta. Iro nasa kong kena bita takapu dia je na paja min lauto wa aga na baca na kada subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli masa rupaci puang Allah taala nama raja papuji puang tak damping ka kasi maka rak batuangan nero ia nasa nabita kong kai takapu iro na baca melo itu dan nabita na baca siro melo imaka dia nabita na baca siro masam paja yang nabita koroko ina baca siro suju ina nabita na baca siro. Jadi tanya bawang itu subhan rabbiyal a'la ibaca kutu sujud. Wa di matu ibaca subhanaka rabbana bihamdika allahumma ghfir. Jadi ku carmatir na yero nabi sampai janna bawa nabi ta sesosiwan ni ai. Digaga na sali itu sampai jah sunai. Iro bawa ro na baca ku mas sampai nabi ta mirike-rike ai. Labi mematuni siratu. Nabi ta milau toba sufun. Ia naru nasabari nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na itana ku baini nak resurun pung Allah taala. Maga mani jeroi di nadi tapaje milau toba. Nadi to je gaga dosata. Aga na po nabi ka Aisyah. Matana ka aku pungala taala. Egan na papinya man na pungala taala urasakan Aisyah de panasabandi si bawa batiku makasih aku pungala taala. Nalanti na amanca jinabi. Nawirena adi singang, nawirena agalaka. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya belum sebanding dengan cara saya beribadah kepadanya. Mata anak ka Aisyah, mata anak ka. Tapi ya tahu maka kau sa eson ni pigok dosa ni dia ni milau toba. Napa ni tapi ni canggih keadaan ni pidek canggih tiba-tiba nanti maka buah dosa. Itu riolo. Iko to melo kong kata melo lai tipu. Ko me tipu tahu riolo. Jaga patai mak bicara, ya na tunakan santai akan lai hipnotis, nak birik bang idwina, ang kamu reki ai pakor, lai gatta men re ote, nak pelayano, pokoknya mak kanjak batin ni, oh nak birik ngulawan nah, no manipolo kote na sana kalala ulawang, tapi mak kau lebih canggih keadaan, namo jari-jari macam tu mati pu, iriolo. Timai ba macam mak bali, ia mak kokoi, namo jari-jari macam tu mak bali. Ia tu ko timai mak bali palis di 2 tahun. Itipu. Tetapi ia ko jari-jari seluruh dunia. Nulis tipu. Ini Pak. Jadi tu, tapi gaiwi milau toba aku pungala taala.
macaki matana ku punga Allah Ta'ala. Iko na lingi dali punga Allah Ta'ala maka ega. Angka tu peraturan na maka data pasu sakata. Peraturan na punga Allah Ta'ala rumah pasu sakka. Tanya peraturan na basnas tu kasih. Tapi maka tu ega tahu je. Iko peraturan bupati maka tahu. Iko peraturan punga Allah Ta'ala na luta-luta. Ini Pak. Jadi pertama macaki matana. Yang kedua, matana iko tahu dia pejajata. Atahana ki. Nah, peko cara matana ko tamatata minimal ang kato standar na. Iko yes standar na matana iko tamata din lepigo itaw labi-labi pa yung matana. Aga standar na. Kade pungalatel na kurangi. Wa qadara buka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Sompai puamu aja gaga mu sompa sangadina pungala ta'ala. Andrangi APDC korido itu pujiam. Jadi megega tu ayat na kurangi na pasibawa pungala ta'ala alena sibata matata. Maka dan regru tepat tafsir si dipakai itu ayat ikon kaya si dipakai iko ijame si dinasala si di batal duai. Masompo ko pungala ta'ala nama doraka ki ko tamatata batal sumpang batal. Aga nasabari nasaba itu tahu matata khalifah. Ayah sa khalifah patola iya na tunakana maka inni ja'ilun fil ardi khalifah melo ka apakan kau kulimo lino khalifah ni gairo khalifah patola na pungala ta'ala. Yang katu istilah irana sejarah iro Abu Bakar khalifah ni ga natola Abu Bakar nabita natoli nabita mancaji tahu maperintah natolati nabita mancaji pemimpin agama jadi yasang Abu Bakar khalifah nasaba anaseli nabita tu mati. Tapi iro ta matata tania nabita naseli pungala ta'ala aga naseli pungala ta'ala na namasiki tahu matata tampu ki indok ta ambok ta makareso jaji ki itete cangkiri ki dan lain-lain sebagainya sininna fasilitas nak beri mana tamata toko ini iya naro natole pungala ta'ala apa iya pungala ta'ala dia na langsung nalingi dui maka dan kedui mala de tapi iya ro dale lalu pula ko ita matata na wiringi iya naro nak kada apa pesan atau ruta itu tau matoi pungala ta'ala malino. Tepa. Ina na paralo tu mapidece. Tu macam matano ko tamatata. Carana tekoi. Sambungan na roya maka di pungala ta'ala imma ya bulugana indakal kibar. Nari ko tako angkai salah sidin atau matamu yari gaya dua. Lanjut usia. Lanjut usia. Au kilahuma fala takul lahuma uf. Iku mi mak bicara aja lalu pedang maka dah ai. Magi kada. Pak biak mi kan. Betul ngene ro aja ni pedang kada ai. Aja lalu tapatasik ka inyawana. Sa upan tu natasik ka inyawana tamatau ko idi. Aja tak kada bahaya. Ay, bahaya lah dat tu. Natola itu waraka inu natola. Upan na ipajak na ijar nyawa na tamatau labi pa ko walatan haruma aja tu mugerai. Wa kullahuma qaulan karima tapi ikumi mak bicara pekanjaki betul mi berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Jadi natengi pungalatala ipatasik nyawa na tamatau. Apa upan natasik kanyawana tamotawi na maca itu tamotawi ko di au mabilay itu pa masih mabilay magabilana maka dia nabita ridallah fi ridal walidain itu riono pungala ta'ala monre ko riono tau dua pejajata agar riono tau matata agato riono pungala ta'ala riono tau matata ridhonya orang tua itu terima nyamang ipapendino ko anak-anak
Ikon kana nak tori panyapangi papi nak dina tamatana sebab carana mapangkau ko tamatana mariu pungala talamitai na paculok-culok dalena. Taperhati kamu Pak. Ikon kana nak caruwai ngi tamatana si bawang kana nak magala jampang ngi tamatana taperhatikan carana pungala tala melingi dale pasti si salah. Taperhatikan. Mungkin ada di tetangga kita, bahkan mungkin ada di keluarga kita. Dakwah itu nak beri pengalaman maka we yanu. Ai, macolok-colok je dah. Dek to je nasugi namanya gagagan tapi we terimanya mana iri tak apa nak dinna. Tapi yanu we maki gagagan na. Mana je nak terus silaga. Dijaji itu. Magala mak bagi-bagi ukuri, tapi dia nang kena bagi-bagi yang itu matonna. Nah, jadi itu membuat orang tua ridho itu standar. Jadi sini tahu sudah kong kehadir. Jadi aja lalu dapat asik kanyawan tamatata. Nigi kita madoraku ke tamatana maka dai papasana tamatata riolo. Nigi madoraku ke tamatana pada ilona kuma dengi na marepe macekeng ina marutung deni le mitetaja lino latu akhirat. Jadi kong kaja banja mata sana naka atau isi salah, isi naka, isi salah, isi najama, isi dena tuju. Suruh ki joma pikir-pikir. Nulit tu madora ka ki kutamutat. Kapapa sana tamutat maka dia itu nanya itu ya semak bah kada mak bet tu piwatang ina ya satay mabusung. Ini yang perlu kita waspadai bapak-bapak dan ibu. Jadi tapi takur gairo. Bagaimana caranya menggembirakan orang tua? Apa ayo ke Mario tamat toko ini? Hai, Mario tu punga. Tapi upana na macai punga macai tamat makin wasuhtullah fi suhtil walidain. China punga Allah Taala monre ko China terdua pejajata. Jamaah subuh yang saya muliakan. Supaya orang tua kita selalu bahagia, tersenyum kepada kita, angkana Pak Guru pengalataril na kurang itu. Rilalana surah Al-Baqarah 215. Angkasi di sahabat Nabi Tayasang Amar bin Jamu. Iro Amar bin Jamu tahu sogi. Pura ni mapasu saka nama kamu pigagan. Apa aja itu saka ikut rekengi cek dek mi. Kak 2,5%. 5% cek dek mi. Tetapi ia be Amar bin Jamu pura ni mapasu saka. Nah itu saka na wajah uko baitul uko amil saka na buang Umar apa Umar watir amil saka. Jepura ni nawaja nama kamu pegagan lalu ni kena tak lesur na pungal hatalah maka kamu paji gagak agak digorengi turung aya maka di pungal hatalah yasalunaka madza yumpikun ia kena tanai ko tahu Muhammad pasalana impa ini tanya seke yasalunaka madza yumpikun ia kena na tanai ko tahu Muhammad akada pasal impa kul ma anfaqtu min khairin podangi maka dah pakanja kilala pasti mu pasu impamu. Jadi impa, tanya seke ayat impa ye. Nah, kenri nasir nak kada nabita. Maka dia Allah Taala falil walidain kepada kedua orang tua. Pertama, wal akrabin kepada orang terdekat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wa ibnus sabil anak yang dalam perjalanan. 5 impa. Jadi impa iya nah ayah ewe biasa na pun disaka tahu nah kalau disaka kita mau tahu dia pak salah dia nak dia lah saka tahu tak tanggung ngata itu apa itu tahu mau tahu iya apa itu kong tahu mate tahu mata nak berhak dari harta warisannya itu makutur si balikan aku mate tahu mau tahu anak berhak warisi agagan. Sebab lagi tanggungan anak itu teman-teman.
Inar nakada pungalatale. Panganjaki betul. Alilari tamu-tamu. Tapi sini tahu sudah salah kong kai hadir. Angka tahu curi tanga, maka angka tahu. Wah, maka nasa basa mak bagi-bagi. Tapi induk nalo terima beras raskin. Angka tahu curi tanga apa? Na'udzubillahi min zalik. Yang pertama ini biar. Dan memang kebiasaan ibu untuk aku Facebook. Kada satu orang tua bisa menghidupi 9 anak. Tapi terkadang 9 anak tidak bisa mencukupi kebutuhan satu orang tua. Padahal ya orang peratai harus kita biasa tuh kemak kada agana je ustaz jelek di tamatoi nama mu kemu gagajinna magalamu pi mak galung ai depa de na pada itu koi di malang iya ko bab tamatot teruntu misalnya pensiuna angka gajina 3 juta na pengkana na maling duit 300 sabu bato angka ni 300 sabu daripada 3 juta dine pasti Pak Be. Kenapa? Di situ ada penghargaan anak kepada orang tua. Nah kadawi ke si anakku dia lupa ika. Tapi ai biasa ya angka uruntu okotobas naspai. Angka tahu uruntu. Ai na carobeng tomatan. Na carobeng. Apa angka si di desa? Angka tu si di desa pura yon roi mak bangun bola. Aja naik posi di sana. Apa ati shooting. Lau kak masur pai. Bola ukur desa kampung ukur si di desa. Runtu kak bola riolo melo ni marutung itumpak poli rijang itumpak to poli timurang napa iro anasuana melo ni buang itumpak aju poli yawa napa iro aratan nama ko ni dena nalam pumako aratan maka dari Pak De sama repa ni lau badai itu boleh ustaz kadang cocok hai tapi yang kerja itu bola kanjak sadien ro Pak Desa ni ga boleh ya ro nah kada bola anak ustaz mak kada ka Pak Desa anak yuk dipakanjaki bola teman-teman nah tadi basnas maka dari Pak Desa cocok setasang ustaz tuh tapi bangker ro itu anak bangker ro dia ga nasa kosong ya ro boleh mak de lo Kalimantan punan boleh jadi Pak Desa kada hi nasa koi ya iya naruta bangun makan kaji koi di mak kada iya ya akhirnya ibangun irutung ir boleh ro nang imero irutu sisan salah lai bangun pasti lai bola selesai bola ijama meni resmika padani Pak Desa meni tu lai resmika ramalamui de tu tamala ada marepah Pak Ramalani ya mu Ramalangi pasa dia tenda si bawa kadira Pak resmikan ya mu ta pasa dia de tu na tu pasa dia konsumsi Pak Ramalangi kada Pak Desa bah insyaallah nah dapi hari mi resmika lau nak mele de pega tahu iya mi tapang kokoro witai kadire si rupa mi wah dia ga kadira iya biasa kong kami resmika makro angka kadira kasingokoro yon re patu-datu dang pajaba upodani punai wala kada bu dia ga kadira kanjak we diin rangok we patu-datu dah pacama kong kekro yolo na bolata matu koi resmika pusing kita kada disekin totomin kadira Pak lau jalo ir bolo kanjak da kak dia kan awak ding yin rajuk kadira ko tilala boleh we nah kada Pak denang kana tak buka air bola itu bola maka dati kuila we tahu pagana goncinga bola tamatana nak de ya di sini tahu sila angka memat tu anak malapur maka dani tikuila ampai bangkar ro ampai bangkar ro ai engka to baru ya to Ramalang kekasih tahu makun rai
Loko kantro naruntuk ngana kalpa digagasiwa di kairi bantuan dah ku kenro ki monro bu na kada makon terak bola ka apa aku tu sadena Pertamina pa kanya lampu merah kontrak bola ka aku tu mondre Pertamina kada ka bu angka ganak ta kada angka pak arwani makon rai arwani pak kada bu made tak mana ka makon terak bola ki made ta si bola anak ta nah kada wak di jaji melo si anak pak cia si manitu itu kong kemakor atau ketinggalan zaman sama nana mina bitang kemakor pak pangkasi di orang yang sang alkama waktu nana bita iro alkama pura mali bali duan rupa bali nali meli bali lopo si bali mabicu iro bali bicu nalingin do na iro bali lopo nalingin bainena tarsinggulak da indok na karena malak da na pasilengan alkama bainena wow waktu nama lah alkama ipamada dia nulai baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nabi tanang kalalengen me menilai tu nu api napa makada indok na wak da apa ini anakku napa ina baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jadi kena kada nabi ta waktu nami lemar nah kada ni gini kita modoraku kota matana ya komelo imate dia nulai baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bahaya ini pak kota mata carobeng jadi itu nah tahu ketinggalan aja lautan air siro nangir ribu emak kada kabu maga moro dalik na anak ta nah kada namu je pak ali na tak ganak tu ati kuilala gara-gara na cerobengi ki itu nakor coba nama kanja ibate nak bobo itu matan mah colok dalik pak jadi hak guru ate rumah ke ibu-ibu kama matu atta nah pak biasa tu je makot angka ya sapu angka sapu ya ro sapu kur anurina pak aksamahmu tanyami ya anurina aksamahmu sapu ku mi apa masa posisi ngero sapu ku bapak anairo siba ye pole ku makna ro mas ama anero amureku oko Jakarta monro oko perusahaan pak aksama Jawa termasuk konsultan akuntannya Pak RMS juga Yero natala iba inena waktu nalau ka Jakarta na jampuka okoi ote mak bicara lalang utane dah magi sapo mutala ya makna na kada agana secapo iya kong kaya mak aku mien ka mak ku Jakarta na podanga na kada milo siang ka mak mu panci pembantu ka batay na nasa tao matay papasiko lah nakki alon na kong kami nandre na natahat tigaro na nakiringangi manang kasisan na nasa pura ipubay ni nasa mi tamatay may napanci pembantu kong kay ay de nasa na cocok daku cocok lah ada itu na ada deceng di me memilai pakau tu makun rai man ya ro sahabat aku na talak bayna pura ni mak bayna makakoy gat talu anak na iro anak riolo na latopa si bola mak na sibaman itu na makanya mengirita tutungan na makakoy ini bukti bahwa iko ijagai wita matawe makanya itulah bapak jadi ajalah halo ta cerobayang ta matata napan je wita ko cerobayang ta matawe ing katoki saurun tu ilalan nasi dia bo judulnya ya robo ero kisah 1001 malam bicara nama kada alfu lailah walailah kisah 1001 malam yang kasih di anak-anak yang kasih di tahu mata angka anak-anak yero angka tahu mata nama to mau pemondro yero tahu mata na kasiro ya kira-kira mau lu ni biasa ni mak kote me sembaran non rite me jambang ka paru makoto na podanya kada mina to lo ala latu ko ala mata bangaju napa na nisangi roju na bawi lo ko daratna jadi ko ni dur daratna maka abu bola-bola jadi sisana jaji bola-bola ero maka anak na maka dah mi ya ga bola-bola bapak nah kada okko ni nak mi tarun ni mu okko ni nak melo itarun ni mu nah kada maga memang ibu pak nah kada daripada nak terimondo aku boleh macam repa
okuni mi taruh nenemu di bawah mon Andre. Itu saya namanya si Mandri bawa si Andre daripada mun boleh maca daripada apa itaruh ni aku. Maka dah upana pi pale pak ipali sunene ku maka dah letu mati nak aku ni. Maka dia anak bapak ia pelik mati ku mati nenekku. Aja tersulangi boleh ah. Nak kada magi nak kada. Ia ko idi si mata pada nenekku bawa si kilok, dia si bawa kilok. Akhirnya makan apa air. Iya aku maki itu pak nak dan aja tu. Ini jadi itu betuangan nairo. Iya aku makan itu berarti tak jampang itu mata tak. Insyaallah makan tu mati berarti nabi tak jampang. Ini sebab hukum karma ini. Hukum karma. Itu hukum karma angka tu dalil nah. Pagi gitu aku wawancara maka kalau usahakan itu angka dalil nah dasarna dewa pau bawa gak aku digaga rujuk aku. Pak matau ka anak saya ke pau-pau. Apa biasa angka tahu maka dah ustaz angka je na pau tema koi. Aga dalil ina dah ku sale je berarti sama aku tanah. Lebih ku ya sadak. Aja nanya tatanai ya ustaz. Apa ya ada tu ku wawancara maka turin ke dalil je aga dalil hukum karma. Maka dia pengarata in ahsantum li anfusikum. Ni gini kita maaf decing. Alina je tu napa decing? Wa in asatum palaha. Ni gini kita maaf gau ja alina tu nusulan. Ia ko makanja ibateta. Jampang itu mata tak insyaallah ko mata makanja tu batin wi jata jampang. Pada nangir cerita ia ko ta corobang itu mata tanamo wi jata mako tu. Decing itanang, decing hidup. Ya itanang, tata aja, ya kok dia toba. Nah, jadi itulah Bapak. Jadi, woi masih ada nih teh. Anak kedepa, masih ani ribu. Wah karena saya tadi, ini aku mak kita lah, aku kiri mau peta mau baik aku ni rote woi. Jadi, mitau kaje ti anak salah ipasa. Maka watang itu kena bunuh kita lampu. Dito na pasa. Iya na tu ito panrasay. Jadi ya roh, jadi cerai matana, jadi kesimpulanna cerai matana dua minimal. Pakanjaki berarti tamatana aku pungala taala. Tapi kesingiti berarti tamatana aku tamatata insyaallah. Aja tabata-bata. Salama kilino salama akhir. Itu nak kena al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu suruga angkai okoyawana pala kajena tau matatta. Jadi aja nata bila sapa suruga. Angkai mitu ko ilalam pola. Jadi tapakanjaki bawa bateta mani tamatata insyaallah. Iya ko makanja i batewe tu mani tamatau itu boy. Napacingi pungala taala ati napasaginai papina dingi gangkan natania bawa atau matau yon rima bassa ki uko pada wadah terupa tau. Ina nakada nabita la yashkurullah. Tahu dia itu namaca syukur uko pungala taala mala yashkurunas. Ya kong kadi tahu dia namaca syukur uko pada wadah dari pancaji. Yang pertama tamatata. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Terakhir saya tutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Pecok lambace, pecok terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.